Volongkoma Jialong Guinness World Record upon King Dong Dang Kedam Kachapatepon. Jal Jiwan Mission Ice Cream Penning Kani Siang Bong Nithom Wet Lang Kelong Pon. Cardon, ini berita live tandang pun. Ezekiel timong senang tonpen berita arju point ha. Pini Guinness World Record along amen che thabdun ji aphan chisik che dang pon lo. Lapen King Dong Dang Kedam batai si wet pen kedam pa chocolate si World Record along amen che thabdun long lo. Amen che thabdun long lokajok ka doka ve karbia rat sitame ning che parong dun renti. Pini King Dong Dang Kedam aphaila ke bang pharo trok sira ing koira isi armundo. Manja pen berta live franke long kiram tok bi report. We have here is the longest record attempt, Guinness World Record attempt for the longest moving line of people walking on stilts. Just to give you a background, it is a new record. There has been no record like this before. It's the first record of its kind. And the minimum set for this is 250 people. But from what I gather here, we have an overwhelming number of people gathered here with stilts, young enthusiasts. So I wish everyone the very best. And let us commence with the attempt. Thank you. Mesen pen kijunalang kelong ji aphan sarkar pen jal jiwan mission a scheme ki pipona leke rat le kelong kali contractor la pen officer atum jungjung se ale chepalong ponchot Bharat adet pialong BJP a sarkar atum nangchari det pen ason solang do rat atum aphan joyke joy phangji aphan ke ongdong a scheme pipon lo bangsong bong pen rat ka siksak nai mati kenang sot nai laki lang awar sai sitami pipon lo Lason si Karbiang long at tokano arara tumapani sitame lang kijon awar sai mate jal jiwan mission a scheme along tina hawar tame pipon lablo bonta isi ningduk meme alam ke lakha troxi kupli emisi consensi ka parlo aja semet pet lang mepi PWSS along ke ningkani siang bong pen ni thom vet lang mepi arara phan jal jiwan mission alang ki pipon bangso join ipini lang mi piarat lapen kes e tumpen kaning je pona tengki lang mi PWSS apartment sika 67.36 lakhs atangka pen kasemar mate ke claim ponang ji akam estimate ateng pen claim pon pedet lapen don pharot thom sose adon pen don phokebra truck wet JJM alang kelong bonta ningkani siang bong pen ni thom wet lasi prap jin pen department pen puthot je claim pon pame me pulote so dak pen akaje song deng pon ji pusi ning je pon renti West Karbiang Long Bureau Chief Joram Gatha report Nalami ke Lang sa kami. Piachi lang ma Kali. Pia lang lo sakdam po Dongkol. Dongkol lang Kwalo hempen khai lo ke Hilu ah. Hello an ma Ah. Oh sila lang na sok bang lo di Ah. Ah. Piachi lang long malong le Long le. di Gan nang men ke Rubikan sepi. Lang long lên tum long le pin lo lang non ta jun mo ve asa ta jun mo ve lo lang ching lui phan ta ve lang mi pi lo ke di lang me pi lu lang ta jun mo ve de lu awar sai mane long lên tum atengki ta ji sovet ke hala plastic atengki si la mindru ra kong mati yo ka theklong hur ke la a plastic a chiso kon lo ke liter ro yang pala 3000 liter ne 2000 liter se doi gela la lang pe rat phan ke dor de lan vet ke amal lage na pibek no po Piachi alam the bang la pulo la dak ave pu bang kali do bon sitame PHE prai cikleyon kep kresian bake ladak bohai det penapit sitame ladak lang mipi long boyari puaha war along bang lang nang ke levek ke nili ke thekdon long ateng plote batai ke thombak si dolang labang so lang ke long ke ningkan isi le pudat sitame lo cikleyon kresi bak dolomati di la sila anang bong pen ke nili ke thekon long ke batai ke thom si dolang lang ke piwek ke lalo ethe lapen isi bangke ako la hello lang mi pi long boyari pualong prai don trokner kep rake thoman bake do bon sitame la anar lo ke la sop pipe
PHC lang ki PG pu pen a pipe ke levek ke don sir kep ba don kep an baksi le chot a pipe jong posita me la sopot si nili kachuning rikang tung konsil long ke do akethe ke ding atuma phansita me je kachuning rikang tung abang ke la helo ladak lang mi pi long boyari along nangli tum sita me nang humri pen labang soarat al tumaphan alang kijun akasik sak kadoka ve along pen kape jogji lage nangli tum aphan sinili akhalo bachuning rilo athema ke dongkol pusita me ladak ab jagat si longchot pirthele hudaling sita chok la bang dakalidet lasi ring po bang ke jitu ke theklong tang ang bong bang ke ring bang ke hut puson te chok la soposi ring po bangke je la helo private ke anutin chi hut peton e athe aimon thedong nangkok la soposi sarkar penjong si aning hang rabji pulote ringa bangke piot lalo nili kapachini kang tunga bangke aprang si pherang ke bitung tumpan leli hen pen pusami akero pipar lo pinila niletum lang mi pi hawar long nang ka humria puthak alang tumpan churolo la se alang litum kewang pen labang so alam the nilila press media thengno pen paklang ji kangtung alam the bang kala pu helo nilitum lang me pi ahwar along jem aso jal jiwan mission labang so puthak lang me pi along kedo labang so jal jiwan mission alang atengki puthak sinili ya samet peta bangke bang so media thengno pen pachini kangtung ladak steel mate inchin labang so atengki si ke donang ji setame inchin atengki ke donang ji adimo lamang ke piniar ni nilu tume theklong bangke plastic atengki si theklong ro lase laso putha po bangke nilu tum ladak hawararat mate langpi arat atum pin puisami thurpak si kachi songje war asai puisami nilu tum dengnang kokko lapen labang so lang piniar ni an cekluyon kep soselo ke junongli labang so prang puisami cekluyon kep prang puisami alang kapi seta hoptai roi pen ingpong cekluyon pen pong lo son si pichot iti same nono bangke kibitu cekluyon kep soselo alang ayat si pipedal lo asi labang so putha ka bangke nilutum sodak pen pinrem lo laso dimolong tutela labang so ke jun long ni mata alang ke long ji ahem aphai bangke don pharo hinira plikebra ke thong aphai do seta me piniar ni don pharo hinira plikebra ke thom ara tumta labang so lang jun long li pusini libang thekdam long asi laso putha pot karbiang long autonomous council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai pen pusami alabang so contractor atomaphan insai haijimai hai hema asini libang langdam lo yong sing sai hai hedat polte labang so dim long bangke karbeng long autonomous council at kacharia tumta adai todo pusini libang mathada lasi prabjen pen labang so lang puthot ki pithujia phan lapen hala langat atep konana sikile nangjima la so long pan puisame ledam de athe rang sina school a size abang ledam lo kita me lang pia mang kedam matwar lang pia mang size bangke alang atep isi athengong le labang ningduk me lasi la so teng bode ko pusona kang hon lo kang hon pachitang thekhirat pulote la so teng pulote contractor atum bangke chenglo karbeng lo autonomous council kachari ake thege dinge tumsi pari deng biat pen kecuk palang it dalobon pusni libangke jongdam tung lo bangke 56 lapen arada bangke 243 arad do sta mela so teng non puta lang long le lasi lasu lang ke long pet je phansi ni libangke chuning ri kang tung lo mate so dak pen pachini lo nilitum lang mi pia long ke don phoke bra trogwet ke sose kadogo pen pangrum pet lo pulote lang mi pia rat along dadak don pharot roxi sose don pharot roxi sose arada bangke non puta lang long le seta mela don phoke bra trok labang so lang ki pi abang phu bang phia don along puisami lang jun long le sinil tum thegam long la so teng bolte aku ke bang jiar ni bangke la don pharot roxi sose arat along puisami adon tin hemta langa pali peti phansi so dak pen pachini lo atangka bangke 67.33 lakhs
36 lakh 67.36 lakh tangka si sanction polokan government atum ben setami labangso tangka ateng pen polote nilutum na hoko thegam long lera sonsi thegam long lo athe thek dak lo radatum thek dak lo hala tengki ka bohai pensi ratum thek dak lo ladak pensi kona si inci na tengki ka bohai ning yadim ki bi ning yadim si nona bangke plastik ka tengki birong la ladak pensi kecu kanghu mate kecu ka panglim la sonsi nilutum jongram pen thegam long lo Pinia Birta la pons kan ton point lo, like bom tha, Birta life.